tu. Olha, tu era gay. Nadia, EKA Jay. EKA Jay. Vamos ver. Radical. Areba. Radical. DJ Smile. Arĩa maratuigua no mugerie gukuhakuhĩrĩria ona arĩa me mwena ũrĩa tondũ nĩ ndona atumia arĩa mena macuka makiuma koguo gavana wa gũkũ wa kaunti ya Murang'a hakuhĩ gũkinya atongoria ciake othe na hena bata rĩrĩ tũrekogonaiza atongoria arĩa makinyĩte gũkũ tũmbe tũrekogonaiza wa mbere mũteithĩrĩria wa gavana wa hakuhĩ ũrĩa twĩtaga na gĩthũngũ PA etagwo Mr. Mbogo wapi Mr. Mbogo
Asha utigeko gwa ndwa guku ndaga tunyonga ni marakarire tikurakara kana toke twite Father se igura na maoya no Father se ni kuoni hari ari ikirira Father se wapisha go Father Father se ndio wale kama ndio rekiriri kimuduru itura mwene goku mwene goku goku DJ, tukira karibu kama tokea Father. Tore Father agedani negada tore ngesheke. No MC wangu ko. Agedani tu. Tusoke tore Jones. Joy wanga sasa. Tusoke tore Karaja David. Tusoke tore Muilioke. Wewe kinya pita kigia. Sasa. Tusoke tore wote. Ni meo koge. Agedani tore mwende goko. Okay, ni permanent presence ya MCA witagwo Bera wakorio mukama uha wapi kelele bas tunahere. Ladies and gentlemen, introducing man of the house, one of the house, Father. Karibu sana mheshimiwa. Wapi kelele mheshimiwa. Wapi tutigire hema thogu andu ya maboke atio aya moko maku iguru uguo moko maku yomere uguo samania moko maku iguru uguo ndirenda uhure karuhema samania iguru sawa 1 2 3 DJ tuende kazi yasibu wafanya tuende kazi DJ karibu salimia dakika moja tu ya kukaribisha wakuone alafu tuendelee karibu Father Alex wapi kelele ya Father Alex wewe Wakati kila mtu no tulikuhe chance ya kukaribisha atongoria theri ile ndogo ithia aikaria guku kwa kumageithia tu Neno tuweke kaundu kamwe tu. Okote tuweke ndo karibu gaothe. No kundu chance yo nemo koroyo. Twamona tukamamuke na tukamera makweria. Niguo gavana witu ikire tuweke kaundu kau tureka kanini uko. Soke tuikire haha tulie nguko tu. Na ituko. Na mweitu mumushi maundu mothe nene. Na ituko. Mwikaya mwetereire maundu magere. Oka mheshimiwa oka. Mwende kama mheshimiwa akwani. Mwende kama mheshimiwa huyo. Kuhoi hilo wera. Mheshimiwa. Watoto ni makwende keri. Egiri. Wewe ndo waku. Egiri. Egiri mheshimiwa. Egiri mheshimiwa. Ndio abanya mheshimiwa. Egiri. Wewe ndo waku. Mheshimiwa tunekere giri. Atunekere giri. Tunekere gani jeshi. Tunekere ito usoke tunekere jeshi. Ni itu no usoke tunekere jeshi. Lazima tuhekiri. Abang kita tu bukan lagi. Ya nyukan itu. Oh, tunekere itu usoke tunekere lagi. Hai, apa semua itu kok giri. Nanti tu mula leh na to giri dano. Now, what did he say? Now, ladies and gentlemen, allow me to introduce one of the legend, Karaja David. Wapi kelele Karaja David? Kesha. Wapi kelele Karaja David?
Wapi kelele ya Karata David? Hawa ni malezi. Osborne